Yesu ashimwe cyane, ndabaramukije mbifuriza amahoro y'Imana, ineza y'Imana ibe kuri mwebwe. Igitondo cyiza mwe mudukurikiye, mwe mututeze amatwi, Imana ibaha umugisha. Nitwa Mwenerekabu cyangwa se Evangeliste Mbabazi, channel yanjye ni Mwenerekabu TV. Tugarutse muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana, mwatubanamo n'Imana, mwanya tubonamo ubutabazi bwinshi. Ndagira ngo uyu mwanya Imana ishobora byose ku buzima bwawe. Imana niyo yimura abatware ikimika abandi. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana nahaye intego ivuga ngo Imana ikuzaniye ubundi butabazi. Hari ubundi butabazi Imana ikuzaniye. Imana ikuzaniye ubundi butabazi. Hari ubutabazi bwa mbere bwabaye bwo buratambuka, ariko itangazo nahawe n'Imana iri joro nuko Imana ikuzaniye ubundi butabazi. Shalabinima etalakola sikadri edefos. Hari neza y'Imana ije ku buzima bwawe. Uko niko Imana imye ngo nkubwire. Imana irambwiye ngo nkubwire ko ikuzaniye ubundi butabazi. Bela stakata ya binifo. Munanira agenga ibi. Imana igenga ibihe. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami cya 17 umurongo wa 4 n'uwa 5. Turasimbuka dusome ku murongo wa 8 n'uwa 9. Havuze ngo iki? Haravuze ngo uzajye unywa amazi yako, kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Kereti ahateganye na Yorodani, agumayo. Ku murongo w'8 haravuga ngo bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka ujye i Serafati na Habisidoni, abe ariho uba. Hariyo umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ikuzaniye ubundi butabazi. Ubutabazi bwa mbere, uyu mukozi w'Imana witwa Eliya yigeze guhagarika imvura, abwira umwami Ahabu, aramubwira ati Ahabu, kubera ibyaha bigwiriye mu gihugu, kuko mwanze kumvira Imana, shalabinima, mpagaritse imvura, ntegetse imvura kutagwa. Aramubwira ati ntegetse imvura kutagwa, yewe n'ikime ntikikabeho. Ahabu ntiyabyumva. Imana bene data, Imana igishyigikira umuntu wayo mu bikorwa byayo. Nukora ibintu binezeza Imana, bitifodere, nukora ibintu bishimisha Imana, Imana izagushigikira. Imana ibwira Eliya ngo yewe Eliya we, reka ngutunge nawe, genda nawe inzara izatera mu gihugu itazakwica. Eliya Imana imujyana ahitwa i Kereti ku mugezi. Imana ireba mu nda y'ingumba, Imana ireba amateka y'umuntu. Eliya aragenda ajya i Kereti ku mugezi, ngo agezeyo aranywa amazi, ibisigaye bikamugemurira imitsima, bikamugemurira inyama. Igihe ubwo bwari ubutabazi Imana yari imuzaniye, ubwo bwari ubutabazi Imana yari imushakiye. Nawe hari ubutabazi Imana yagushakiye. Umaze iminsi uri kurya, elabinima, warize nta babyeyi, wari imfubyi nta buzima, Imana igushakira ubutabazi. Nagira ngo mbikwibutse, wari uzi ko wabona umugore, Imana iguha umugore. Wari uzi ko wabyara, urabyara. Wari uzi ko wakwaka ngo rukomere, rurakomera. Biravangwa igihe cyarageze, i Kereti harakama, akagezi karakama. Eliya ahagarika umutima, ariko Imana elatobinima, Imana igira ubutabazi bwinshi. Imana ibwira Eliya ngo yewe Eliya, humura, haracyari ubundi butabazi, haracyari kundi gutabarwa n'Imana. Imana ngo itegura Serafati. Imana ishimwe. Imana avuga ngo Eliya jya Serafati, hariyo umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga.
bagutunga. Imana igira abantu bayitegeka kugira ngo bagutunge. Mwene data, mukozi w'Imana, mushiki wanjye, wowe udukurikiye kuri channel yacu mwene Rekabu TV, Nera Binima Edodrere, hari ubutabazi bundi Imana ikuzaniye. Eliya yari azi ko birangiye, yari azi ko birangiye, yari azi ko atacyongeye kurya, atazongera kubona amazi, ariko Imana iramubwira ngo humura, nteguye Kereti Tepenema. Imana ifite ubundi butabazi, hari ubundi butabazi Imana ikuzaniye, hari ubundi butabazi Imana ikuzaniye. Iramubwira ngo ntegetse umugore w'Ikereti w'Iserafati, hari umupfakazi mu izina rya Yesu. Imana hari igitegetse kukugaburira. Ubwa mbere hari ibikona. Kandi utangariza iri jambo, nubwo Ikereti hakamye, ariko hari Serafati ku buzima bwawe. Nubwo Ikereti hakamye, Imana ifukuye Serafati. Haleluya. Nubwo Ikereti harakamye, ariko Imana igufukuriye Serafati. Umvira itangazo. Ikereti harakamye ku buzima bwawe, hari ubundi butabazi Imana ikuzaniye. Izanye Serafati. Akira ijambo ry'Imana. Dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, ndasengera umuntu uri kunyumva mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana ube kuri we. Ikereti harakamye, bwa mbere yarahombye, akazi baramwirukanye, Nera Binima, ariko tegura Serafati. Tegeka abantu bo kumutunga, tegeka uyu muntu abantu bamutunge mu izina rya Yesu Kristo. Ineza y'Imana ibe kuri we. Dabinifo, mu izina rya Yesu, amen. Akira umugisha w'Imana, akira gutabarwa, akira kurengerwa. Itondo cy'umugisha, Imana igushyigikire. Ndagira ngo ukanda subscribe kuri channel yacu, kandi subscribe tujye tubana, kandi neza y'Imana ibe kuri wowe. Umugisha w'Imana ukomeho, kandi Imana ikomeze kukwitaho.